Hvala Bogu da sam bio sa Rusima, pa sam mogao da čitam dela svetih otaca. Sveti Isak Sirin je nesravnjiv psiholog među svetim ocima. U njegovim spisima piše: čoveče, nemoj da daš svoj unutrašnji mir za ništa na ovom svetu. Po svaku cenu sačuvaj svoj unutrašnji mir. Pomiri se sa sobom, pa će se sa tobom pomiriti i nebo i zemlja. Vidite kako su to duboke misli. Mnogo puta to ponavljam, ali nisam mogao ni do danas taj stepen dostići. Mi svi možemo biti dobri ako se sjedinimo sa izvorom života, s Bogom, svim svojim srcem. On će nam dati snage da volimo i sebe i bližnje. Bez Gospoda ni sebe ne možemo da volimo. Mnogi padaju često puta u očajanje i dižu se protiv svog života. Oduzimaju sebi život, jer bez Gospoda ne možemo ni sebe voleti, a kamoli rođene i bližnje, ili čak neprijatelje. Sa njime možemo sve, jer je on naša snaga i život. Svoje srce moramo nekome pokloniti, i ako ga poklonimo nekome na zemaljskoj kugli, svi nas mogu povrediti. Mi svi tražimo beskonačnu i neizmenljivu ljubav, beskonačan mir. A ko nam to može dati? Ne mogu ni otac ni majka, ni brat ni sestra. Svi nas oni mogu ostaviti, prezreti i odbaciti. Zašto? Zato što smo svi ograničeni i vremenom i prostorom. I svi smo u borbi sa silama pod nebom, koje nam stalno prljaju misli.